what is greater exponent notation. Exponent notation jechuun maal jechuudha? Exponent notation, the product of 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2 is when we write the form of exponential like this, 2 raised to 6 jechuudha. Maali? 2 meeqa jira? 1 2 takka 2 lama 2 3 2 4 2 5 2 6 jaamiti isaan kana walitti takka isaa fudhannee jaa gubbaa hubachaa jiru. Isaan kanarraa takka fudhannee keenyaan malanatu akkamse mutundu 2 times n 2 times 2 times 2 then 1 2 3 4 será come to era a times a times a sedang kana dem busy isaan kun kayo wal fakkaate isaan kana akka takka gubbaa qaban illaa ta'amu takka ni qabaman as gubbaa yaadan jechuudha. Takka ni jirti isaan kana takka fudhannee bini isaan kana yaa takka fudhannaa fayyadne fudhannaa sanii rakkoon qabu a times a takka lama sadii jedhame sadiin kanarraa tokko fudhannaa jechuudha. Tokkicha fudhannee booda takka alamee fudhannaa sadii waliin takka iddoo takka lama iddoo takka iddoo takka lama iddoo takka sadii jechuudha. 3 and then put on a 3 a the power of 3 or a raised to 3 raised to 3 yani dubbifama asii isaa eegaa 2 firii meeqa jira 1 2 3 4 5 6 sadii jaha jira jahan kana isaa takka ni fudhanna takka ida'uu meeqa jechuudha. Takka ida'uu meeqa lama okay asoo takkaan nuraabe takka asitti karaa hojii sadii taa'e asitti taa'e takka hojii gadi taa'e sadii taa'e asittis takkitti asitti taa'e sana hojii gadi taa'e meeqa lama iddoo takka sadii jaha ammoo 2 garagaraa the power of 16 kana dhufee jiru. Sorry. 4 bira gaafa dhufu akkasii 4 fi meeqa jiraata akka 2 3 4 5 jira.
walitti hidhee jechuudha. Takka qaban as gubbaa isaan hundinuu paawariidhaan walitti hidhee takka beesii keessa fudhatee kaayee jechuudha. Okay, your definition is if n is a positive integer. If n is positive integer is positive integer. Positive integer no sorry. Con la cosa sarà la cosa de 0 taka minus 1 minus 2 قدام así malaysia así kan negativa tiada yang positif ya ini malu apa tiada positif ya tiada even yo fin yo ini positif ini jadi tiada then occasion is a raised to n is the power of n is the product of what n factors of ada. Ini product is factor atau mau ya cuma kayak product isa karena produk itu udah ini karena ya tuh kayaknya kamu raised to ini mah raised to ini mah ya juga mah ya jujur kita raised to tuh aja tanya sih jujur kita terus es gubawan tuh jira 1 plus 1 is 2 raised to 2 lah ya separuh tuh no semua berifnya one jejak undine sih ya atau ini pasti itu enggak ini de resto ini berarti oke betul itu aja in a raised to n a is called base and a amalina base bur n is called the exponent n imagine yana n is called exponent ini yana one kubara ya power n of exponent itu kubara ti boy kubara be isa bayis and a raised to n or a raised to n a is base n is exponent is the nth power of a n and a n is equal a raised to n is the power of n n power itu it is the power take it up power okay sorry jadi 21 identify the base of exponent and find the value of each the following powers. Kuna power getting sana ya. A series A no sorry 4 times 4 times 4 itu 4 times 4 is 168 times 4 times 6 is what 4 4 times
How is this? 2 raised to minus 2 the whole raised to 8 minus 2 the power of 8 minus 2 the whole power of 8. Sorry. Asitti here 2 minus 2 whole 18 fete masukkan gitu minus 2 raised to 8 lagi tanam bayu 18 lagi semua bayu kemudian negatif yang bayu ketinggiannya aja bisa negatif 2 setelah kasih right mungkin benar ya kali nama 2 raised to c to negative times 2 raised to c times 2 raised to what? 2 times 2 is times 2 raised to 2 times 4 8 times 8 is 64 times 4 64 times 4 times 4 1 6 we have 1 4 times 6 24 plus 1 256 series n negative isi bagian awal dibantai negatif ini berarti ini akan negatif negative whole series sedih whole to sedih itu sorry for you. Eight times 64 times 4 is 250 60 times 80 minus 2 times minus 2 times minus 2 so then the 2 the whole minus 2 the whole 3